aturake muga-muga nika saya sampai aturake iki saya sampai aturake nika muga-muga manfaat kita sedaya moga-moga rezeki anak komantan nika ban kita sedaya dalam kekaroan rezeki anak enurra rezeki anak asir rezeki anak kandunganna Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma barik lana fi dinina wa dunyana wa barik lana fi ahlina wa sahbina wa barik lana fi auladina wa wa barik lana fi maut. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina wa habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrihil kufra wal fusuqa waj'alna minal rasyidin. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina bi dhunub. Allahumma anqulna min dhulil ma'siyah ila izzit ta'ah wa aghnina bihalalika an haramika wa ta'ati masyifatika atina fid dunya hasanah fil akhirati tahfidh dinana wa anfusana wa salamata wal afiyata fid dini wal dunya. Rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhtana rabbana wa la tahmil rabbana wa la tuhammilna ma wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Rabbana hab lana min azwajina. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.